So tonight, let's go to our lesson. I would like to speak to you on the message that I entitled, Pledge to Acknowledge God. Pledge to Acknowledge God. That's the title of the message. Pledge to Acknowledge God. Let's pray. Agyaman kami, Apo, once again. Kadagiti answered prayers, Lord. Dakkel nga relief, peace, joy. Kadagiti kakabsat ti pasut da, Apo. Ken kadakam aming nga sangapada, kaputa adapasut mi nga nakipagkararag. Tonight, bendisyonam, Apo, deto'y lesson. With your presence and personal nga panakisarita kada kami, Apo Diyos. Kadagawid kam kuma, that we are encouraged, revived, refocused, ti panunot mi, Lord. Thank you, ti panang tulong mo kadakam nga nagmalem, nalasatan mi, babaw ti panulong mo, ti ado nga challenge, struggle sita nga nagmalem. So bless us tonight, help your servant, in Jesus' name, Amen. Tiket na nga sawan, ti pledge, I look at the dictionary, means commit by a solemn promise. To commit by a solemn promise. Panagkari. Amen. It is very important these days that we make or even maybe renew, remember, dagiti ingkari tayo ti Apo kakabsat. Amom no Kristiyano ka kat makumbiktar ka ti sa utiapo, kat agbalbaliw ka, siyempre you will make a promise to the Lord. Alangarod, Apo, kastoy kat kastoy. So to pledge means to commit by a solemn promise. Listen, when we preach, we do not just preach to inform. We preach tapno ag-change ti biyag tayo kakabsat. So, the success of every preaching is your decision. Every preaching appeals for decision. Hantay lang nga gawid nga mayat, napintas tayo message, no dikat, anyat decision mo kaday nga preaching. What are you going to do? Kaday nga message nga naikasaba, kaday nga lesson nga naiyadan. Ana iti desisyon nga ramidem ti biyag po. So, this preaching tonight is about acknowledge God. What is the meaning of acknowledge God? To acknowledge God means to recognize His presence. Dayjay pa ng big tayo kakabsat, nga adda isuna. He is not absent. When troubles are present, it is not an implication that God is absent. Nakit na nga sa unday, dayjay bagang pastor. No, adda dagiti troubles ti biyag mo, han nga magipasimudaag, nga ti Apo ket awan ken ka. Iti amin nga sitwasyon ti biyag tayo kakabsat, at dati Apo kada tayo. Dayjay ti meaning ti acknowledge, panang recognize, nga adda iti Apo kada tayo, the presence of the Lord. Dati gimong ta itang arabi, adda ti Apo dito eh. Kada kayo nga agbuy-buya, sa dinuman ti ayanyo, adda ti Apo dita. Ket amunat naguneg ta panunot mo, amunat tinaguneg ta pusom. Amuna di problema, amunat solusyon na. Amuna no anya iti reaksyon mo kada ito nga message itang arabi. So numampay hantay nga makapagkikita, ngem ti adda ti Apo nga makakikita. That is the meaning of acknowledge. Kat no daduma malipatan tayo nga malagip nga gayam adda ti Apo. God is the silent listener of every conversation. Ti Apo kakabsat, iti adda nga silent listener, si didingig kadigiti yamin nga mapagsasaritaan. Daytaman kat mapagsasaritaan, maipanggap ti business, pagsasaritaan, maipanggap ti padam nga tao, pagsasaritaan, maipanggap kadigiti plano di panagbiag ngem. Amin! Ammo ti Apo, dagiti conversations tayo kakabsat. That is the meaning of acknowledge. And then to recognize His importance.
Dayjay pa naka-realize tayo, dayjay kinasisita His importance and role in our lives. Anya kansin no isuna, anya iti pakaimudingan ni Apo Diyos iti biyag tayo. Digito ikot babasit man nga matters, wano dadakkel nga matters ti panagbiag, kat masapol kakabsat nga ibilang tayo ti Apo. Babasit nga matters, kan dadakkel nga matters, an Ilocanot matter? Bambanag. Pinapintas ko lang nga yan. Babasit man na bambanag, wano dadakkel nga bambanag, ibilang tayo ti Apo. That is the meaning of acknowledge. Everything. So resolve in your mind and heart to acknowledge God. Sabi ko mata itang rabi kat pagbalinan tayo nga firm, daytoy nga commitment, that every day of our lives and for the rest of our days, kat bigbigan tayo nga dati Apo kada tayo, is the silent listener to every conversation, the primary witness of every word that we say, every activity that we do, every schedules of our life. Isunat number 1, numero 1 nga witness, makakita. That's why last Sunday afternoon, I gave an admonition to our young people based on Ecclesiastes chapter 11. Nga kunana ijay, nga kaslang rejoice kunana in the days of your youth. Oh, mabaling ko gayam ti agragragsak iti kinagtutubok. Nga kunana amin nga tarigagay ti pusong kanami na makita ti matam. But, kunana mo't lang, know thou that in all these things, God will bring thee to judgment. Irek-record gayam ti Apo ti amin kakabsat nga activities ti panagbiag tayo. The words that we say, because when we get to heaven, the Bible says, God said, I will judge you. Kumekto di gijay. O ditag to amin, every word that you said, everything that you have done to your body, whether it be good or bad. That is why it is very important that we pledge to acknowledge God. At dayti 5 kakabsat nga nakita di Bible, there can be more, but tonight, let me just share to you the first 2. Number 1, the most common and amo tayo amin dito kakabsat is number 1, in our ways and plans. Let us pledge to acknowledge God in our ways and plans. Kadagiti amin nga turong tayo, dalan tayo, dagiti plano kan panggep iti panagbiag tayo. Naglawag ti kunana di Psalms, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Nuhang nga ti Apo, iti mangbangon iti balay. Apihang ka di nga digijay karpintero iti akpatak di balay. Hamman, di ba? Nung di pakpakita na, no awan iti Apo, iti dayta nga nabuangay, bambanog dayjay. So digiti biag tayo kakabsat, ditay kayat nga agbanag nga banbanog. Iso nga dapat i-acknowledge tayo, imbitaran tayo iti Apo. Iraman tayo iti Apo in our ways and in our plans. In Proverbs chapter 3, 5, and 6, the Bible says, trust in the Lord with all thine heart, say it together, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. 3 commands: trust, lean not, acknowledge. Trust, agtalek ka iti Apo, iti amin nga pusom. Awan ibatim nga dua-dua. Awan ibatim nga reservation. Awan ibatim nga sabali nga option. But just to depend on the Lord. Jay 2 Chronicles, kunana day jay, may sang adipon ti Apo, na panakinumprontar ni King Asa. Kat kunana, gaputahang nga ti Apo iti nagtalkam.
Kat ada consequence, dayto nga di mo pinagtalag ti Apo. Kasi napan nakisarita, nakialay, Judah, Asa was the king of Judah. And he was going to fight against Israel. Agkabsat dito nga maglaban da. Now, Judah went to the king of Assyria and sought an alliance with the king of Assyria. Nakipag-alay. Tulungan nakman. Imbes nga ti Apo, ti tinangad na. And you know, that often is our problem. No, the problema tayo, al-alistute nga i-post yan ta Facebook nung di pa nang ibagam ti Apo ti kararag. Hantayo nga ipadalan di Facebook kuma, di prayer tayo ti Apo. Napimpintas nga idiretsum ti Apo kat kuna na ti Bible, thy Lord, thy God, the Father, which sitteth in secret, shall bless thee openly. We are not saying na mali ang mag-post sa Facebook for prayer request. To invite others to pray with you. Ngemhaan nga DJ, na i-post tayo di Facebook, ngam we fail to pray for it. How many times nga kas di pagkagiltian tayo? Na i-post tayo di Facebook, tayo prayer tayo, kung tayo problem tayo, ngem da tayo mismo di tayo inkararag, taimtim sa Panginoon. It's good to post it, to invite others to pray with us. Help us pray for this. But let us not fail, nga ikararag day jay iti Apo. So di jay ti kamali ni Asa. Umasa siya sa king of Assyria. So, in making kwa na, DJ, may isang adipon ti Apo katrinibuk na. So, nga kinanagakabsat, dito is 2 Chronicles chapter 16, if I'm not mistaken. 2 Chronicles chapter 16. Dito verse number 9. Kunana, DJ, adipon ti Apo, tadagiti matmata iti Apo na siglat ngagsubli-subli iti amin nga lubong. Tapno isu agparang anapigsa nga bumadang kadagidjay ati puso da napalungdo nga maiturong kenkwana. To those whose heart is perfect toward Him. The word perfect heart means a heart that trusts in the Lord. Dijay di kahit nga sawen. Herein thou hast done foolishly. Therefore, from henceforth, thou shalt have wars. What a blessing. For us to know that when we trust in the Lord, badangan na tayo gayam iti Apo. Another word is, lean not unto your own understanding. Ngamin apay kakabsat, tadeto'y panunod tayo, wano puso, tayo nga kastao, ket napnuan iti adu nga kinamaag. That's why the Bible says, lean not unto your own understanding. And then here goes the word acknowledge. Dito acknowledge kakabsat, ti root na ket knowledge. You acknowledge someone you know. Knowledge. Acknowledge ko na tayo man kakabsat. Recognize, di ti meaning na. Bigbigem, di ka adana. So, you acknowledge somebody that you know. So, no apay nga acknowledge, sentay ti Apo kakabsat, gaputa ammo tayo isuna. We acknowledge God because of what we know about Him as revealed in His Word. Amen. Mindset dito i-share ko kanyayo. When you acknowledge God, what does that mean? No in-acknowledge mo iti Apo, anat kahit nga sawen, nga in-acknowledge mo isuna, what do you know about God that you acknowledge Him? Kalati arit, nagatang ka makadesisyon no ham mo maibagaking kuana. Han ka makapag-proceed no han tayo nga na-commit iti Apo. Why? What is with God? Well, of course, we know He's our Heavenly Father. Amen. But I would like to share to you 3 vital truths about God. 3 vital traits about God why we have to acknowledge Him. Amen. Love, wisdom, and power. Deta nga talo kakabsat. Apay nga dapat bigbigan tayo ti Apo because of these 3 vital traits of God. When I pray and talk to God, no kasaritak ti Apo kakabsat, deto inukwa talo iti, kasla ti arid,
no masapol mo kwarta sinot papanam. Practical question. No masapol mo kwarta sinot papanam, tay tao nga ammom nga da kwartana, uno tay tao nga ammom nga awang kwartana. Sinot papanam. So inka jay tao nga ammom. See, acknowledge is all about what you know. You go to someone you know. So you go to God because you know. What do you know about God? Kada kayo nga estudyante, ni Carlo kanayon dito. Ta umay agpatulong digite. Anat naga na di jayin, Carlo? Modules na kada digito estudyante dito. Taam muna nga amuda ken willing da nga tumulong. Kasi no amuna nga uray willing da, no handaan mo umay nga rod. No amuna nga amuda, ngem handa willing, agked tarik na nga umay. Ngam gabuta amuna nga amuda, ken willing da, so nga kampante jirik na nga umay. Ayuyang nadtoy. Dito iti extension ti online class ni Brother Carlo. Dito yung kapilya. Now, the same thing with us. Anat ammo maipanggap ka na po, Diyos, taapay nga, basit nga banag, kandakil nga banag, i-acknowledge mo. Why? What do you know? So, 3 vital traits. Love, wisdom, and power. Now, what does this mean? Love. Amo tayo nga ti-adjust tayo, ay ayatan na tayo kakabsat. Wonderful truth. And what does that mean? He wants what is best for you. Amom nga ti Apo kayat na dayjay kasayaatan uno. Tartarigagayan na nga aramiden ken ipaay, jay kasayaatan nga para ken ka. That's what it means. One of the best definition of love is to give the highest good to the object of that affection. Amen. Nga ited mo jay kasayaatan kadayjay nga object dayjay nga rikna uno ayat. Oh, God loves you. So awan pa nagkedked mo nga mangidatag, mangyuman, mangidanon dayta nga case, be it small or big, because you know God loves you, and every detail. Let me just ikwad. Adang amin dito time kakabsat nga no dakasarsaritam ket nukas lang haan nga issue ken kwanat wano haan nga issue ken ka ngem di kasarsaritam kas lang it's not a big thing han nakapampansinan. Have you experienced that? You feel rejected. Ket agalangan to jerik namon nga mapanegyasideg kasi baka di na kanto man dinggenan. But with God no. Everything that matters to His children matters to Him. So kunana, casting all your cares upon Him, for He careth for you. So no, this is an issue to your life. Others may not care about it, but God cares. He does, because He loves. Yan ang sabi ng Bible. Anything that is a care, anyaman nga, dadagsan king ka, kung nati Biblia, ti Apo, ipatpatag na ka. So, dapat idano mo keng kuana. Because if there is anybody who truly cares for you, it's God. Now, listen. What does this tell us? Iso nga no, adda dagiti trials ti biyag tayo. What God wants to build is your relationship and fellowship with Him. Han ko mga lumabas na giti panubog ti biyag nga han na immunig ti prayer life tayo because God intended that afflictions and cares arise in your life para mas matuto kang lumapit sa Kanya. That's the implication of 1 Peter 5:7. At sapay ko matakalpasan, di gito nga suot kan dadagsan ti panagbiag, immunig tinapintas nga langin-langin mo iti Apo. It's good to have a church that pray for you, people who pray for you. But don't miss this. Mas importante, DJ, langin-langin mo ti Apo nga ma-develop. God loves and He wants the best for you. He will listen. Wisdom. What is wisdom?
He knows what is best for you. Di ba yung kaagpa-advise di tao nga amom nga napintas ti apa nagpampanunot na kakawsat? No at the decision nga aramidem pangikamangam jay tao nga padam nga nakapsut pada tayo ko na tayo ili amang kud bagik nga nakapsut nga agpanunot ka dayjay nga banag wenno dayjay amom nga napigpigsa nalalaing ti panagpanunot na ngam kada tayo. Hello, sino't asit gam? Sino pagpa-adviseam? Yung masirib. And that's what it means here. When we say that God is wise, it means He knows what is best. Before pa'y nga dimteng di gito'y kakabsat nga desisyon ti panagbiag tayo, adayo pa'y idi ammon ti Apo. Kadammo ti Apo di kasayaatan kakabsat, nga dapat maaramid ken mapasamak. So nga ingkaging kwa na kasi isut makaammo di kasayaatan. Go to Him. The Bible says, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Power. What does that mean? He can bring to pass what is best for you. Kaya na kakabsat nga ipatungpal kenaramiden, dayjay kasayaatan nga agpaay aparaken ka. Listen, God is still a God of miracles. Dete lesson tayo idi Monday night and share ni Pastor John. No adda experience kan miracles nga hanamayata iti Bible, we reject it. Kasi ado ure ni Satan agperform ngamin ti miracle. But that does not mean that we don't believe in miracles anymore. Tanay mention na kakabsat digitay healers, digitay healing crusades. Now this is our statement. We don't believe in divine healers, but we believe in divine healing. Let me say that again. We don't believe in divine healers, but we believe in divine healing. Mamati tayo nga ni Apo Diyos is still God who performs miracles today. Nga digiti anak na ngagpakumbabakan kuha na katagpakaasi, ti Apo na lukneng panagpuspuso na, nga mangi-extend dayjay nga panakabalin, kadigiti nga tao nga agtalek, nagkamang imasideg keng kuha na. You remember that woman who was bleeding for 12 years. DJ faith nagat masagid ko lang di gayadan ti bado ni Apo Jesus maagasan na. Sinagid na. And Jesus turned and said, "Who touched me?" Because I felt that the virtue came out from me. Adarimor kanyak nga panakabalin. Gaputa DJ nga babae. Ada pamati na kini Apo Jesucristo. Brethren, so gapo na kumang iti dayti nga gundaway. Han kumang nga pakasaktante nga ibagat nga hantay nga agin nalaing iti panagbiag. Iraman tay ti Apo. Small or big matters in life, let us acknowledge God. So nga iti dayti nga gundaway no adda digiti desisyon tayo at hand. Adda digiti panggep, plano, turong, wano madamati evaluation tayo ti panagbiag, panang-evaluate tayo ti business, panang-evaluate tayo dagiti sitwasyon ti biag tayo, iraman mo ti Apo, tapno tulungan na ka nga mang-evaluate, dahi ta nga panag-evaluate tayo ti panagbiag. No, dada dagiti agdama nga iururnus tayo ti panagbiag. Ask God to help you organize these things. No, dada dagiti idea that we think is good and we have to accomplish it, iraman tayo ti Apo. Because He wants what is best for you. He knows what is best for you. And God can bring to pass what is best for you. Awan imposible ka na po Diyos. There's nothing too hard for God. So nga we appreciate dagiti kakabsat who would send us prayer request to update us. Pastor, pray for us. Dito nga next move me. Pastor, pray for us. Kadito nga aramidon me. Haanak nga Diyos, ngam dayjay nga panang ipa-pray request mo iti pastor, kat may sa nga panang bigbig mo iti Apo. Taamom nga mabalin nga jay prayer ti pastor, dakkel nga makatulong, kadayjay nga panggap mo iti panagbiag. Pledge to acknowledge God. Number 2, saan lang kakabsat nga in our ways and plans, but secondly,
let us pledge to acknowledge God in our blessings and successes. In our blessings and successes. Bigbigan tayo kakabsat. Recognizean tayo nga dati apo nga kadwa tayo kadagidjay nga balaygi, kadagidjay nga bendisyon nga naawat ken naragpat tay ti panagbiag. Nga nasisita DJ role na kakabsat. Nganuhan nga gapuken kuana. Awang kumaa kakabsat tinaragpat tayo nga kasjay. James chapter 1 verse 17. The Bible says, every good gift and every perfect gift is from above. Tonight, if you will take a piece of paper and write down the good things in your life, would you acknowledge God and say, Lord, this is because of you? Kung nakada kayong dinumingo kakabsat, no at dadaman di kita'y pait nga naranasan tay ti panagbiag, ijay darat ti pangisuratam. Tamnon to no umay da ijay alon, mapunas. Ngam no di kiti kinaimbag ti Apo, iukit mo sa bato. Tapnon uray bagyot umay, adan to latadjay nga malaglagip mo. Baton lagip. Amen. You know, get this statement. Can you put it there? Tapnon, while I say it, everyone can read it. The next statement. Can you unay mabasa siguro tabatit, but the live stream, I'm sure you can read that. We have seen that as God's people apply God's principle, their lives improve. Pepe iso deta. As a Christian, daytoy pa nagprogreso ti biyag mo, ket gapu ti pa nang i-apply mo, dagiti prinsipyo nga naisuro ken ka, right or wrong. So you have to acknowledge God. Tanuhang nga prinsipyo ti Biblia ti i-apply mo, mabaling nga rimang ay kangam, siyempre, sa balit acknowledge sama. At sa balit makin prinsipyo, day i-apply mo. Ngam no ammom, nga prinsipyo ti Apo, dayjay nga in-apply mo ket ti biag mo simmayaat, i-acknowledge mo iti Apo. Now, hana kahit nga sa when, this does not mean that we expect that when a person gets saved, he will become a wealthy person. Hana kahit na sa when nga, ay, no gayam i-apply mo digiti prinsipyo ti Biblia, ag-improve ti biag mo. So, no masave ti tawag balingan na baknang. So, dapat masave kayo, no kaya chut bumaknang, you need to be saved. Hindi po yun ang message natin. Pero yan ang message ng mga prosperity gospel. Kung gusto mong yumaman, tanggapin mo na si Jesus ngayon. Kung gusto mong magkabahay, tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas. Sapagkat pag tinanggap mo si Kristo, lahat ng ninanais ng puso mo ay pagkakaloob niya. Hindi po yun ang message natin. That's not our message. But God promised to make His grace abound in our lives. Inkaritiya po, na ti parabor na, paubugan na ti biyag tayo, tapnon maaramit tayo, digiti aming nga nasaya at abambanag. Next statement. We have observed also that material blessings is one of God's ways to test us. So, no in-apply mo di prinsipyo ti Biblia, with the help and grace of God, ag-improve tabiyag tayo. Ag-improve, dagiti anak tayo. Dakay nga estudyante, ag-improve, ti panagbiag mo. Uray amin nga gububra, ag-improve, umangat, umasenso. No i-apply mo dagiti prinsipyo ti Apo with God's grace and help. But know this, brethren, that even the prosperity and blessings of the Lord is His way to test us. So ako na dito, Deuteronomy chapter number 8. Before we go there, the Deuteronomy 6, at dati concern, nga inted ti Apo kini Moses, nga imbilin na, nga ibagana kadagiti Israelites. Amen. And as a servant of the Lord, he came and stood before them and told them what the Lord said. Kunana ti Deuteronomy 6, verse number 10.
And it shall be when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities, which thou buildest not. Agyang kay ka, dagiti balay nga hanga, dakay tinang patak there, ready-made. All set once you're there. Verse 11. And houses full of good things. Dagiti refyun to, adanagyan nan ko na. Hanyo karkargaanin, dagiti bubonyo, aduntot mineral water na. Vineyards and olive trees, which thou plantest not, when thou shalt have eaten and be full, to nunaramanam, they blessing, they dagang apapanan nyo. Verse 12. Then beware, lest thou forget the Lord. Amoy ti may isang rason, the more you are blessed, the more nga dapat na faithful ka ti Apo. No mabigbig mo nga ti Apo ti gapo na amin di kita. The more we are blessed, the more we should be faithful. The more the Lord prospered us, the more we should be faithful to the Lord. Tamabigbig tayo nga ti Apo, ti gapuan, ti making gapuanan, ken gapu na amin, di gito yung abanag. So ako na, beware, lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Amoyo, anak ng propeta, kakabsat ng ibagak, why I am preaching this, maybe there are many of us about to be blessed by the Lord. Kas lang pamilin ti Apo keng nga, no, besan na kanto ti Apo, laglagi po, dito nga message itakabsat. Remember this message you have heard tonight. Amen. Which brought thee forth out of the land. Isut nang iyaon kada kayo manipod ti panakaadipen iti Ehipto, house of bondage, kat isut nang idanon kada kayo ti daytoy nga nabaknang nga daga. Ngem anat nakita tayo kakabsat kada kiti Israelites. Nagalistuda nga nakalipat iti Apo. Nagalistuda nga napan kada kiti sa bali, nadada nagbali nga di Diyos ti panagbiag. Kat kakabsathan nga adayo, nga da kayo nga members ta HBBC, kat parang ayon iti Apo. Han nga adayo, nga kadakay nga single career and young adults today, taadu kami nga mangikarkararag. Saan nga adayo nga ti Apo, parang ayon na dagiti biyagyo. Dakay nga estudyante. Please remember this message tonight. In Deuteronomy chapter 8, verses 7 to 14, Deuteronomy chapter 8, verse 7, the Bible says, For the Lord thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, nagadu iti ubog na. Nakasinsin out iti daga, iti danom rather, of fountains and depths that spring out of valleys and hills. Woo. Verse 8. A land of wheat and barley and vines and fig trees and pomegranates, a land of olive oil and honey, and land wherein thou shalt eat bread without scarceness. Oh, wow! Nagsaya atin hangkan tupulos nga makiditan, maawanan. Thou shalt not lack anything in it. A land whose stones are iron, and out, balinda nga pagplansat bato, iron, and out of whose hills thou mayest dig brass. Verse 10. When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he hath given thee. Bless the Lord thy God. Amen. Where should you be when you are blessed? Yat sino din sa dinot dapat ayan tayo kakabsat no agpaspasar tayo ti adu nga bendisyon. Saan tayo lang ko mga faithful nga umay, diti unag iti kapilya no adot panubok ti panagbiag. Nang runa pa'y kumano adot blessing. At dati ko mga makita dito yung agdaydayaw iti Apo. Tamabigbig tayo nga amin di gito ikot binig nga naggapukeng kuana. Verse number 11. Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments. Take ko nakita, the more we should be faithful. And His judgment and His statutes, which I command thee this day.
Verse 12, lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses and dwelt therein. 13. And when thy herds and thy flocks multiply, aba, nakadumot nun, dagiti dingwen nyo, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied. 14. Di mo mo't am-am mo ti apon. Di tayo mo't mam-amon kakabsat, di kita insuro ti apo. See, that thine heart be lifted up. And thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Jump to verse number 17. Verse number 17. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. Sa bali mo teng kakabsat. Idi sakbay, idi permi agkingitingitan tayo nga umuli kakabsat ti adong arigat. Kat permi akararag ti apo. Pa-pray request kini pastor. Ngam dete ko nanan, tuno naka-abroadan, makasurumpay no ipalagip mo tay tights nan. Kasi ti pa nagkita ng kat isot nagbannog amin digi jay awan ti apon awan makay alang haan nga bunga ti karkararag dayjay nga blessing na nalipatan na kakabsat. Saan kuma? So nga da kay nga dita kakabsat yan ta abroad. Amuyot kayat na nga sawanan no rejak ibaga. Amen. Tandaanan niyo kakabsat. You see, wealth can change people. Ngam saan ko mga ipalubos tayo, ti panagbiag tayo kakabsat. One of our greatest fears, can you put it there? So mabasa tayo. Mabalin yung picture ng kakabsat. I might post this as a quote tonight sa HBBC BYI page. One of our greatest fears for our children is not whether they will go through life's poverty or prosperity. Hantayan mo. Siyempre, giti anak tayo ita. Diti amo no anantot future da. No narangay no narigat tot biagda. Tama po ba ako mga kapatid? Nobody can tell. That's only a vexation of his spirit no panunutem. So nga mo pang panunutan na, italik mo lata ti apon nga know this thing tonight. Diti amo, no nabanag to, digiti anak tayo, right? No narangay dan to, no narigat tot kasasada. But that is not the main fears we should have. Ang kumang isupagdanagam. But this, it is that their hearts may not become steadfast before God. Bagahan dagbali na faithful ti Apo. Dayjay ti fear ti puso tayo kakabsat. Tamu tayo nga digiti anak, iyad adayo ti Apo, ngim no bilang man, agpasar danto ti rigat ti panagbiag. No steadfast ti puso day ti Apo, ag-improve dang ag-improve. Because ti favor ti Apo, marik na dagijay nga agtulnog ken ko anak. Ngam numan digiti anak tayo ko trumang ay danto kakabsat. Ngam no ti puso da saan nga naiturong iti Apo. Dayjay tumuten ti downfall ti panagbiag da. That's our greatest fear. So nga kada kay nga young people, agpasa kay latang nga napasnag, aggraduar kayo, agtrabaho kayo, ngam know this. You pledge to acknowledge God in all your days and in your future. Ikarim nga bigbigam to ti Apo. Katagtalinaid kanto nga napudno iti Apo. That you will remain steadfast and abounding in the work of the Lord all the days of thy life. Iso nga isursurok as a pastor kada kayo nga young people and single career, jay tamang mindset. Na pag ikaw ay pinagpala, pag ikaw ay binigyan ng magandang posisyon, may mindset ka dapat dyan. At ano po ito? I'd like for you to know, of course, wealth is relative. Anak ka ng asawa, kabagyam. Relative. Meaning, depende in relation to your situation. Depende di sitwasyon. Why? It is this. Because what is necessity to you may already be a luxury and extravagance to others. For example, iso nga dito ikat awan innapalan dapat. Kasi nagpapadat ka sa saat ti panagbiag, we're just thankful to God for what we have. For example, yung isa nagtatrabaho, ang kailangan niyang sasakyan, yung talagang maganda kasi he needs it in his work. Detay tumat,
May isa ko na, grabe, nakagargar po kasi tilugan na. Hindi necessity sa kanya yon. Sa'yo luxury, extravagance. That's why wealth is relative. Depende sa sitwasyon ng buhay. Maliwanag po ba? Halimbawa sa kanya, nagpatayo ng malaking bahay. Pauna yung taltaluda lang, nagdakkel balayda. Kasi naman yung bahay niya, doon siya nagmi-meeting ng mga tao niya. Kailangan niya yun. Pero sa'yo, iniisip mo, taltaluda, nagdakkel da balayda. Para sa'yo, extravagance. Pero sa kanya, necessity. Naalala ko kasi yan, adakam di US kini Papa. Di ba pa? Di kita SUV. Haming ako, di puro SUV. Manuti tao, di nga kotse tilugan na. Di kita kotse tayo nga, di kita Honda Civic, Corolla, awan na kakabsat. Talaga no, ije Amerika, makita yung di kita kakabagyan yun, nagdadakkel. Now, do not think ng extravagance day jay kadakwada. Why? Kita nyo man, di kita highway, da kakabsat, nagdadakkel. Ti speed da, no kotsela taluga, muhan na makaadayo kakabsat. Dito'y mayat ta kotsen ngam no ijay, dapat pick up tilugan mo. So, necessity kanya da dayjay, sa atin dito extravagance. Grabe, dakkel tilugan na. Wala yun, necessity lang sa kanya yun. You've got to have the right perspective on wealth. Wealth is relative. Pero ito po ang mga mindset. As I close tonight, right priority, godliness with contentment, gratitude or gratefulness, it should be gratefulness, and generosity must be learned. Digitang upat are powerful antidote. Digitang upat, right priority. Young people, right priority. Amidst busyness of your schedule, kita nyo, digiti mo una nga young people tayo dito church. Uri kasanot kina busy da agbasa, dalata time da ag-involved ti kapilya. Amen. Kada kayo nga young people, di ba kakabsat? Uri kasanot kina busy, di ba? Adalata time mga umay ag-involved yan ti kapilya. Right priority, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Anapay, godliness with contentment. Ngano anyat adaging ka, mugit kitan nga, imbag pa'y isunahaan. Ti importante na Diyosan ti panunot mo, kanada panakapnag, thankful ka. Gratefulness, panagyaman, and generosity. Hantay lang kakabsat nga agurnong tapnon bumaknang tayo. No dikat, we want to be a channel of blessing. To abound in the work of the Lord. No, dapat amuyo kakabsat nga mainayon, mabalinte nga idagdag. But basically, these are the 4 powerful antidote so that you will never forget God. Malipatam nga rod niya po Diyos no right na priority. No Matthew 6:33 ti priority, malipatam to nga tati apo. Malipatam to nga tati apo no the godliness with contentment mo. Malipatam to nga tati apo no managyaman ka. Malipatam to nga tati apo no cheerful giver ka. You will not forget God. These are the 4 powerful antidote so that we will not forget the Lord. Kakabsat, sapay kuma, tadeto nga mensahe, itang arabi nakatulong ka na tayo. Alagip ko man ng DJ, testimony ni PJ, karnate idi Friday. Kat ko naking kwa na madaydayaw ti Apo PJ. Ta iti maibilang mo nga balaygi, bayat ti panagsakay mo tabar ko, kat saan nga deta na urnong mo akwarta. Consolation la dayta. Gamti balegi kat dyan, I wanna na testimonyo na kakabsad. Tapuro unbelievers ti kadwana everyday. Narigat nga pakisaman, dealing with difficult people. Kat na-post na kami, JP, so ako na kat praise God, mapulfill kung tay FF ko na FF, Friends Prize ko na kan ti kadwana. Inbaga na nga deti kat first fruit itad media church para ti Apo. Kat kuna deti kadwana ng unbeliever. Apay ko mga itad mo tat church yun, tat church business la deta. Kasi ti unbeliever, wrong ti mindset na. So do not allow the unbeliever to determine the principles in your Christian life. Kasi ungodly counsel. So anyway, kunana ka no, kunana, apa itad mo ta church yung sikat nagbanog ka deta.
Apat sikat mag-enjoy. Self-indulgence. Joy ti kayat mo. Tet ko na nga yung testimony. Nung kanya kakabsat ka talaga ited ko ti Apo. Hanan na irot jay pusok gaputa. Amok nga ti Apo, amin ti gapuna nga nalagpat ko di kito. It's all because of God. Amen. Brethren, tonight, pledge to acknowledge God. Pledge to acknowledge God. Tulungan tayo di kiti young people, tapno handa makalipat. No, dada makalipat, ipalagip tayo dati nga mensahe. Madaydayo ti Apo, kapsat.